Programo Warotaki man Original Pacific Islander Task Force and a radio mulundong to San Francisco, na kauti kenta patumai. Na nonda ulutanga tiko ni kua na membaleta tunga na Hepatitis B. Na mataining ona erto kere mai kina me mai kadipaki ani sendo mai wasi tiko ani na itukutuku membaleta tiko na Hepatitis B. Keto mai wakaidora tunga ani kadipaki tunga ani o siang sara tiko ni wakila na kena mbimbi se na kena satarai kenda tiko na matingo na Hepatitis B. Na ngona sa mai tiko bu kadipaki ani kina na nonda wata ngona radio bulando wata sarangai giri tiko mai na aitoke tiko ngoe na nonda na bono lebongo Amerika nira tawira na Hepatitis B so era senga ni kilani tawira tu ia na ngone era sato be matikina sarala kilo rai bakabuni wai sangai kilai ni tawira ndine tiko na Hepatitis B e kia au sangai kilakina ni go bimbi ndina mendana mai vital no takatiko yani me mai o se tiko yani wakawasoma na nonda bata ngo na matingo na Hepatitis B kai bakando mambula kina ni senga tuna kene wakataki la kila sena symptoms menda kila nindua e satobi koe tiko na Hepatitis B wakawasar ke wakai satobi mate sanangai ngole ni balimbula nina laki wakandi kebe wakabuni wai na rau ni nangai laki kuni bua ni sa tiko bua na Hepatitis B ia na katalanga wakandombula tiko kina na matengo ke wakai senga ni ona ngarabi wakabuni wai senga ni ona ngunuwa na buni kau se na modula na keni dhula e rau ni na laki wakabuna sara na cancer ni ngada tukuni tiko na liver cancer liver sara na Libu sara santo tukuna tiko mai na kena wakawiti na liver cancer ia usana tukuna ngani wakawawalangi baleta ninda na laku walimbula sana li tukuni mai wakawawalangi na liver cancer ondo ki latunga odoronga de tu wakaliwa ninda tukuni tu na cancer ni ngada ia na Hepatitis B ke wakai senga tiko ni ona garabi wakabuni wai o wakawini binaka kena vi kemundo ke de sara na ngoleani kina nonda kina health fair na health ministry na Fijian Health Ministry fair ka wakaidori na madha wa rua sawatia wakaidori mai Petaluma ni wasoti ana pambota na madha tolu sawati wakaidori mai Petaluma ka ravunga sara era ngole ani kina era laki wakaingataka benak sarangana non rito bengarabi arto na wakailisi arto atiko yani mai na tambana ni SF sena San Francisco Hepatitis B free arto na songo ya ngole talitungani kina indona nasi kalaki tori tukuna nra ya ngoni sale rauni na ndikebi kina na matengo na Hepatitis B lebu sara arto laki sali turi rau na nra ka saka waka usara mena laki ndikebi membaleta na matengo na Hepatitis B rau sara senga nindua na kena lengo eu sa vida tiko na sa bobolek sartonga ni uoti me songo na health fair sange didiani o sange litu kono virto eu talenga ubia me tur talenga no gunra ubia kila tiko bio na Hepatitis B senga ia waraka tingo merto na gebe tartar talmai me tukuni mai indona kena madala ia vidanga ona numa ni na vinaka menda na reida manta e vida na wili e tikongo me rauni na wakandi takakina se menda na kilakina na mbimbi ni Hepatitis B se na kena wakarera wakin beka rauni kaya na kena sa mai tobi kenda tiko se veitokoni tiko wakalibu wakambimbi tikongo we kenda to mai na wasa Pasifika kanda to sa mai wakai tiko na wanua lebongo Amerika e tukuni tiko na wili sa tori rao Amerika 1 out of 12 dua ena ve tinikarua ve a tinikarua ve kenda to mai na wasa Pasifika anda to sami waka tiko ena bono lebongo Amerika e sa to ve kenda to tiko na Hepatitis B o tukono go waka sama takasara indona nongo tokani ke ro me vital no tiko ena bula rua sawati na lubena me sena gayamba kindua saranga ni mataka July 4th baby. Mesa nge makindo ni mataka sange wakaritaka tiko koe bea na ngone laki lore ani kina laki tiko wona nona la sali lorai na ngone sa tiko mbimbi kina sange kune ni tiko wana Hepatitis B. Iyo koe senga tu ni kila wakandua na Hepatitis B gotal nga indo na ngone sala se na ngone sali roni na ndewa kina na mationgo mai beitina tina ki wana ngone ngone na ngone wakasudu kina e sana wakandewa talituk nga ve ngone na
na matingo na hepatitis B ke waka senga ni laure wakabuni wai me dhula ngunu boni kau na ngona se tiko mbimbi kina. Koia iangai tukuna biona nungui tokani ani o tiasangai Tauri boni kau tiko koia dhula ka ngona ngeli basudha kina sa wati wa na matingo na hepatitis B. E ana kai bimbi kina ka o nuitaka ni rao ni na be waka ungeti tiko waka lewa be kenda tau na sama i waka tiko tiko. E na wano o lewa ngo mereka wakatanga kina be kim do mai nonda ndongo leani ndola ki ndike bia na matingo na hepatitis B. Ke waka ndue sa tobi koe tiko, e tuku ni tingo, it makes you 100 times more likely to get liver cancer. Ke waka sa tiko be iko na hepatitis B, it makes you 100 times more likely. Asa dona wili lewa ken balbale esa na rawa nga ni tobiko na cancer ni liver, ke waka se na liver cancer, ke waka o senga ni olorai wakabuni wai. 2/3 of those infected don't know it. Dona wili lewa ya. Rua nei katolu weekenda, kato weekenda tiko na hepatitis B, and the senga tuni kila ni to weekenda. Wakambimbi ni na kai wakandoma mbula tiko kinongo, ni senga ni tiko na kene waka takila menda kila nindue sa tovi koe tiko na matingo na hepatitis B. New CDC recommendations indicate all adults should be screened at least once in their lifetime. Kera wakambimbi, ke waka sembera ni ndi kebi wakabuni wai, membaleta na matingo na hepatitis B, ko tiko yani i walimbula, walni wai, wenga na bonu ondo lore kina wakabuni wai, laka ni seng sartunga ni dona kena lenga li kirenga kere buni wai ke waka i rambeka ni ndi kebi, membaleta na matingo na hepatitis B. Wakando mananga ituko ni go wakando at least once in your lifetime, molaki ndi kebi wakabuni wai membaleta na matingo. Weekenda to e California, erto sa tiko na non reto Facebook page na SF Hepatitis B Free, ka wakarau takitu, na nondala koyani mendala ki laurai kina wakabuni wai, na namba ni taliboni na gaimbiti koyani na nonda wata ngona radio mbulando wata, 5 ngana miniti, na balabuni ngona, e tau ramona laki mena laki tauri na nomunra. Very simple, 5 ngana miniti. Ia namba labuni ngona na tauri tiko na kena laki tauri na nomunra, me laki ndikevi se tiko be iko na, sa tiko be iko na hepatitis B se senga. Ia bidanga na wili, tiko talengoa mai na we kenda tau, na i tau kei kenda tau na kei witi, nda tau sama i wakai tiko na wanongo Amerika, waka sama takamandongo, e rauta tiko tukuni ni 3.1% we kenda tau, e sa tau we kenda tau tiko na hepatitis B. 3.1% sa tau we kenda tau tiko na hepatitis B, do tale na wili ka waka reida tiko ngo, ni Amerika walenga e kunei ni 2.2 na milioni na leo ni vanua e sa tauwiri tiko na hepatitis B kasala ki tiko yani na i wakatangin sa na rawa ni na tauwiri na cancer ni liver, se na cancer ni ngava senga ni rawa se mani wakadava na woni kau se na idhula mena laki dhula kina e sa na senga ni rawa ni na it's uncurable at that point koia wakasamataman go tolu na rawa na milioni 300 million are chronically infected with hepatitis B me wakatoto watataki kina tolu sangapulu ka walu na nrau na undolu na leo ni vanua e tauwiri tiko na HIV. Wakasama taka ningo ndona mati ndando mambula taka tu e ndona ngauna na ngona ngoa sa tu na kena boni kau ka raunindu e tuwi koe tu na HIV e na rauni na mbula mbalabu tiko baleta na boni kau e sa mai kone karasangu nuba tiko e na ngona ngoa. Ia, ndando na numa tu ke wakaindu e sa tuwi koe na HIV, it's a death sentence. Sa kwesarangaya ka leo dhake na leo ni vanua e tuwiri tiko na HIV. Ia, na wili kau tuko nenengo ka wase tiko nengo e wakandei takatiko ni lebu dhake na wili ni leo ni vanua e tauwiri tiko na hepatitis B chronically infected. Kena balambale asa senga ni rawa ni na wakambula i talimekina me rongono wadi kau se dhula me na kautani na mationgoa se me na wakarusa i tani vira na mationgoa chronically infected. Tolu na rau na milioni
e sa tūwiri tiko na Hepatitis B, me wakatoto watataki ke na tolu sangapulu ka walu na ndrau na undolu. Na leo ni tamata ka tūwiri tiko, leo ni vanua, ni vosotiau, leo ni vanua ka tūwiri tiko na HIV. Ia ando na wili lewa ke wakamenda na wakasamataka, 1 in 12, ndua, e na vea tini ka rua na leo ni vanua mai na wasa Pasifika, kada sami waka tiko Amerika, e sa tōwi ke anda tiko na Hepatitis B. Hepatitis B is known as a silent killer, with few to no symptoms until it is too late. Koe awa wasia tiko ni a, ke wakai tōna senga ni la koe ani me tō la kindi ke wikina, tōna senga ni ki la ni tō wikenda tō tiko, ia ke la ndoba ka samataka e sona ngona, ga indo dage rongoada indu e sa tobi mate bimbi, tobi koe na dawa, tobi koe na cancer ni dawa, cancer ni ngada. Isa, ele cancer tu badava na, tobi koe tu badava na cancer ngoro, koe ndu senga ni wakatawako, da ke la tu indu e senga ni wakatawako, se koe ndu ngaro na benak sartunga koe na nona kana, e senga ni libu da, ia dage rongoada ni sa tobi koe tu na cancer, se sa tobi mate bimbi, ia baleta ngone na matangali mate wango, e sona na wakana Hepatitis B, senga tu na kene wakata kila. And na senga ni kila ni sa towi ke anda tiko na mate na Hepatitis B. Na tinika dio sangavulu, over 8% of children at least 5 years of age in the region had chronic hepatitis B infection, at least 5 years of age. Walu na pasende, e ando na wili levo, ia me o takarua takatale, ke waka e ndua e sa tiko mbimbi tiko ngai tiko wana mate ngona Hepatitis B, ka senga ni dekevi, e asaranga na ngoni sala, e rawa ni nandewa kina. Vera na ngone laki sudhu kina sana tōbi ratali toka na Hepatitis B. Au ni taka ni samai be bakarara mataki toka bakalilai, e vida na kaua se tiko hani me baleta na matungo na Hepatitis B, na nonreto i wakasalanga mai na CDC, we kenda ya andua na leo ni vanua. Wakandua mandanga, mongole ani valimbula, we vuni wai na vanua nindo lore kina wakabuni wai, laki kirito me o nindi kebi, e na me baleta na matungo. Turna no menra mo nindi kevi me baleta tiko na matengo na Hepatitis B. 5 wale ngana miniti na balawu ni ngauna, e na tora me na laki turna no menindra, artusa ngele ke wakandikewa, ke wakai tiko wikim ni na Hepatitis B se senga. Au se tiko ni ngo, baleta ni vida ke mamisame vital no tiko na ngona same tikawu wa se tiko ni kina na ulutanga ngo na Hepatitis B. Saranga ingir mai, rawola mai, rasangi tiko na mai, sauna. O iau tobi au na Hepatitis B. O iau i binaka ni o tiau sa lako sa lidula tiko, se usa torivo ni kau tiko. Dua iau ke lando na turanga sa ambita talitinga ko na Facebook, tiko mai Sacramento, lewu tunga na no sosa wakadakadaka ua nanuma tiko ka ua wakanuni tiko me kiro mai vital no ayani na nonda o programa na singa ni kuambaleta me rauni na wasi asaranga ayani ni o koe na kai laka duruma ningela ki dikebi bua ni tiko bua na matingo na Hepatitis B. Koe ana kia na bimbi kau yamandanga bertonga na arto na ndondou, me arto wala mai, arto we tartara mai, arto wakaritaka mai ni sa tuwi arto tiko na Hepatitis B. Na non rito rongo ada ni ndou mai wasi tiko ani se ke tondo mai vital no takatiko ani na non dei wasi ni ngona na vea kavi. Ia senga ni kilai nei wili we kenda nei toke kenda sa tiko ngo, ka sa tiko we kenda se sa tuwi kenda tiko na Hepatitis B. Koe ambimbi kena menda tobe waka ngeti mandanga, waka matabu bale, waka leoni matabu bale, kenda tōna songa dabanga e tō tiko kina, tobe waka ngeti me tō ngole ani walimbula tō lelo rai senga tō ninda kilai, ke wakai rau ninda na wakambula tali ndona nonde tokani, se na nonda matabu bale, just by sharing information o wambuta ni na vinaka ke sara se vadava. Diana nonda i ulutanga tiko mai wase tiko ani na nonde wasininga ona ka veitokoni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force, ke wakai tiko e so na ulutanga o ni binakata me mai dhaura ki tiko ani me mai wase tiko ani na nonde wasininga ona vatongo ninge i vola mai una buninda kua se o ni imbiutanga mai na nonda vatongo na radio mbulando vata me rau ni ndange me veital no taka me ki tona laki waka deuta mai na kena i
itukutuku matailalai so, gai mai wasi te koe ani na non di wasi ni ngona watongo and a radio bulando wata. Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulando wante San Francisco, the County Kenta Patamai.